Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban yo ya ke jingkersan na kipat ba. Ke Kynhun ke bathau bat penmi ya ke Phlim khasi ke bathamai, ya ke bala ai kerteng to Wanphai Shna. Ke ban sapan ino shen ha biju cinema hall Shillong. Hakani ke tiyo ke Pynlong de ke jila kai ke bala tep kum ke mixed martial arts ha district library Nongpoh hari boy district. Ya ke bala Pynlong ha ke katsau terik mentau nailor arajar kat kendai. Hakani ke sngi UMLA ke Umsning constituency uba Jason S Maulong. Ulalong kongsan ringkat ke jiran lang unong penmi ha ke jukopor ubalong routing shop jong ke Phlim to Wanphai Shna uba Lansius Imle. U President ke KSU North Khasi Hills District Usamla Ferdinand Kharkamni u supporting actor ke Phlim Dhaka Escape uba hilarious kharbi kheu bat kiwei de ki balasha khosobha kinoi elaka ki balawan yesementa hakani ke mixed martial arts fight kilawan mikmat na ki khat artri ki Kynhun bakan top iru ya ki Kynhun ki bana ke jilla Assam Manipur bat na kani ke jilla Meghalaya ki bajab hakani ke rensan nalor ki weipat ki khusnam kilayo ru ya ke tiket banet petkai ke Phlim to Wanphai Shna andala penipat ba ya kani ke Phlim ha biju cinema hall ha kani ke ba Shillong ani ke jila kai jungi mata kasni kalong ke ba dan kam ha kani ke juk ke ba menta nama kumpa ngitep ke jin sniu pula kan wei pula yang ki khun samla ha kini ki than ki tong ki jongi abangi phai shalom sheneng labun setang ki jing sniu kita kumpa phi pula te ki jing kani ha ki jing di pen bua kum ikiat ikenja drugs lembah kini ki organize jungi lembah kini ki jingi lakai ka penirap i khna samla ban lain na ki jingdi penbuat na ki jing snil but ya ke pat i pi samla ki ba phimpat join ha ki jing lakai ki wei pat subha tolong ki ba minat ban lakai ban lain ki du jing snil ban lain ki jing pang jing stong kumba ngi tiba MMA is the fast growing fastest growing sport hapo protein. Okay. Kamu mut pat bangun ba everybody should come and join MMA for become a professional fighter. Tiki lahap and join MMA for their fitness. Boys always remember these three things: discipline, respect, and honor. If you follow these three things, there's nothing that will make you unsuccessful. You'll be successful. Okay, and say no to drugs. Always say no to drugs. I perlu kita join. Bah, PI kini kemen sem. PDon nak kapor sukapor. PI kata ka di keman pekerjaan. Ada PD participant, ada PD tang kita kinong buat PI. PI kemen sem pada kini ka ground and pound. Bah nak kapor sukapor. Kat organizing function kum kini. Bah, ni nak kalian jonga. Bah ngajak baru koi. Kinado kinong mikmat na kino kita leader jangan ni katan jungi ni di banyak nokti lang namari kani ke sport minta kelakiu syakmat mengikwa mengkintil susu ba kan dei ba kan spread out keleng sodong ba kumbawa keren meneng baba lansius pingin like na kanu ka jigs niyo kani putay ko minta na kalian jonga ngasay kublik kulumi pri borkhoi
Layo tuh. Push na yun. Which
Good. Jerry Wanphai, Pynlong. Yan my command. People for a drum gun. Good. Remember. Good. Check. What you? Torare. Check. Nothing. Bukti yang berubah. Pari John. Pari John. Pari berubah John. Jad, kelarung di lepo ayo jad. Tijrong. Pari baik. Good. Jad, solat John. Jad, kari kendong lewat ha. John. Ladies and gentlemen, please put your hands together for John Ronald. Ungkit randu. Yak push itu sakit. Wait, Rafik. Base. No to wait रखा. अपन नंबर भी अपन अपना base को बना लो. जुड़ लो अपने के base बना लो. Try get one hand. Yes, base one. Rafik. Kick. Rafik, stand up. Careful, finish go. The other hand. Left hand. Big left hand. Hey. Doesn't know. So ladies and gentlemen, your winner by real naked choke is none other than Jyoti from Pynlong MMA. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the winner. Mr. Kynhun, you are responsible for that. So ladies and gentlemen, please put your hands together for the winner again by TKO, Mr. Kynhun. Come on, louder.